Keluarga Batisi TV. Ketanat karep karyang jong sorkar jela galai Jingmyntoi haga program bala pelat ya Skhim Pradhan Myntri dan Dhania Kisan Yojana da Myntri Rambadu gari Narendra Modi da bapet ya program ling baga live streaming kabala pelong ha Integrated Agriculture Training Center Oposlong. Ya ni gajing lang la pelong da gajing lang peringkat Department of Agriculture and Farmers Welfare ke sorkar jela ke Krishi Vigyan Kendra East Khasi Hills bat ke Meghalaya Agriculture Management and Extension Institute. Di Nongrep nagi blok Bapher joko distrik layo punya Jingmyntoi hari ni program hak jing dan ringkat lang ki ofisa nagi telah Bapher ringkat Myntri ketanat karep karyang sorkar jela Timothy di Shira ubula longkum kongsan. Penrius pa ya kak tin la jong pendam kam ya kabakan kiyo kak tin khasi kak tin la jong ai kan roy kan pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka kentin khasi kerdop lani phalor beli lani khang ya katuka phalor ni ju ya ong Saka weipan, kakten kasi kam juong banyak kiw yau up, hindrangi kiw yau tip. Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi da ka Batisi TV, na ka benta ka Jingmyntoi upat ba.